Oras dihitang umuan neura bulut mulai ade tadok tutuhan akhirnya dikitain pason boi kamar pugu di bagason suatu mauta acara pertanyaan bona tahun pumuanta dos neura bulut bisa nyon di keluarga ta di son. Jadi ada orang sebelum mulai acara Atrata Parwahon nama rete di nomor 4 anon marete di nomor 4 khusus Paropuan dungi anon di nomor 6 nama rete khusus Horong Ama. Selanjutnya di nomor 8 anon marete masian horong nih karena dibangido satu anak Mama Dipa untuk mengarahon. Jadi itu untuk doa sapaan untuk doa sapaan pinangido maharajoni opung Philip maupun doa sapaan di kita. Jadi kita mulai ibadat ta marende mahita sian bukete nomor 600 ada. Dihitam pumuan dos ni roha bunut marpugo do hita di bagasan tikion di ingananon lau madok mulai ade tu debata di panugurugona dihita manipat tahun 2024 nasalku jaga tahi pak hita tu tahun 2025 Mulai tema tutu dohonot ta tutuhatta nam mandongani dohot mangaramoti pumuatta atau makalason saluhut nai dohonot tama songon didok ni hata bata di sisi rugut di sisi tata ia dison hita jugut marpungu punguan dos niroha dos mahita rab dohot amatta debata.
nunga marpuhita di bagasan las ni roha, puji ma Jehovah ale punguan ni akan aposea ay nunga di luas debata hita tokas tu tahun 2025 di bagasan las ni roha ala ni di bagasan go olok-olok mahita mamuji Tuhan debata sa itu ibana mahita marsoba dohot mangaloson mangolopon jala sa hidot mahita di bungot tahun patuluson rohani debata sialani tapuji ma Tuhatta marende mahita. Nanti diganti. Mari tehite guar ni debata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni todi porbadia, nama nopa langit dohot tanoon, amin. Saya mangaranap do mataku dopak dolo, sian dia do ulangi, roh pangurupio tuau, sian Jehovah si topa langit dohot tanoon, dohot tanon sabing do pangurupio anggo tuau. Dan tagamon luas na tarsulat di patmu, dan tagamon nok matani si jagaon. Sa jagon ni Jehovah doho, lau ruar dohot, lau bohot, olat nyon, ro di saleleng ni leleng na, haleluya, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami, mandok moleate do hami tu ado pamu. Jala hupuji hami hona sangat na marmuliai. Sian asili rohab do hubain nasata mi tu tahun na ibaruon pasu-pasu mahami rodi akaulaon na denggan na hulahami maritehite guarmu alai gumodang pasu-pasu mahatam na bediai turohanami punguan dos ni roha asa gabe baru rohanami asa tarpamasuk ko hami tuban wagijang dihasusuda ni buhal nami ale Tuhan debata say porgogoy mahami di bagasan hapor seyaw asaboy hami gabe sisianmu na mangulon hatam di bagasan rohan na tulus marhite hana holongan ni roham martangiang hami tu adopammu amen maregde mahita. Maria,
marlas miro alo kami Tuhan itikyon lima pungan nami pungan los hapulut maka hidup tersebut dengan ibatan jangan kenapa nami Tuhan berdasarkan sataman Tuhan roh kami bertobat di jero untuk kembalikan di roh kami asal matutong nama Tuhan di kami dalam ia matutong di kami terbumi Tuhan di keluarga kami terbagason dan berkebagas nasidon kami perpungan kami pas-pas Tuhan pungan kami on pas-pas Tuhan keluarga kami terbagason pas-pas kaulonan ang kaya na po nasida Tuhan mulai tungadong Tuhan perpungan di nasida Tuhan mapasak kami Tuhan kalau umurna Tuhan sama nabi terbagason Tuhan berjalan tiap matangna ay mamido kami Tuhan na pumudison nahoro Tuhan pamugati na sumuro jalapot turuhan namin na tutungboy kami marulas miro harus Tuhan kami terbagason dibatan na marhabang sa digandang ijang mungawid dahil kami Tuhan kasi puji-pujianmu atau pasangat mong warung na bigay kaya na Tuhan pamujian namin so ito Tuhan ruhay masurbat ito masapat kasautan di keluarga namin keluarga yang nasmiro udah nga palas miro haton na jauh kami sakto jauh tong dapat adam to na karsa miro man hari pinamalas miro kami Tuhan di pagmuhodo kami masada jala di marasa miro kami Tuhan tong kami sada si kaunon malini Tuhan na magido kami tutok tuo katutong mahumiyan si Tuhan namion ajari paruhay kami Tuhan jinalang humanggang nagkahat kami suat sa negro bayan mapungan namin Tuhan gabi punguan contoh di keluarga namin sendiri si penyuling namin di masyarakat terlubung na Tuhan di Uriami sa tarida kami Tuhan siyang kami punguan namin dos niro habulut nawar dos niro ano kami Tuhan di Sudin at kasindaw namin manangahapin Tuhan at nanasinakak nirohan namin Ebatan na marhabang sa Lidon Nagijang ipatupahami Tuhan margunang taon di Tikyon mamuhay tahun 2025 Tuhan dakbo kami hanama sa tok kanengro alay nomor pasmiro ano kami Tuhan ala ko tok puji kami jala di tok Tuhan akan magjugor mo na magkaporsay mo sa nadungan mo Tuhan di namadala ni hari-hari ni guru namin ulit tumadok Tuhan kaneng hamolan na nagsidalan namin tapos Tuhan namin Tuhan nadungan mo kami di namadala ni hari-hari ni guru namin nang dito Tuhan pasaktan untuk dia baru kami guru namin at kaya nang nami nang ganatihan at mulang siya kami keluarga lepas ke keluarga at kaya Tuhan Tuhan at rencana namin at keluarga per keluarga oleh rencana doa kami Tuhan alay kong manapasawan ni Siya katinggan dasar na naikujalo kami perpanay ko kalau ketemu kami Tuhan memilih diri kami Tuhan pakai kami Tuhan jadi pelayanmu di keluarga kami, di keliling kami, di rumah di Uriami, berkita-kita kaberkat, dan pinasahan untuk kami. Macam kuda, Tuhan berkat jalan kami, sakko pas may pakai kami, lapas ang pungguan mo na dia. Kalau Tuhan dong, kebetulan akan berkadipungan kami, dan berkasan murah sehat, kapamatang na. Manido kami Tuhan, kapangalog na sila, pasehat, at sabuhay Tuhan, dia karena yung roh, kuya ay marlas ng roh, pajuk kami. Tuhan kami, tunggu setiro hapon. Kalau tungan kebetulan anggota lingkungan namin ay perjalanan katahat na sila Tuhan pinananon atau pengdohon na sila ro parlas mirohal kami yang udang nagkanutuan at acara namin kasahat na yung Tuhan oleh mga sahokolo kami ito di madala niya hari-hari ni ulo namin dosa kami Tuhan ampuni kami tatamar kami Tuhan laboran ni paso-paso mauliyati majo Tuhan amin